iPhone 15 Pro Max ден сурат сеюгаздагӣ дора. iPhone 15 Pro Max сурат сеюгаздагӣ дора. Телефон ягон камбуни надора. 10 рӯз истифода будааги. Нархш бародаро 950 сомон. iPhone 15 Pro Max 950 сомон Таиланд ай. Бародаро телефон истифода будааги ден камераи чиқи кор мекунад. Ина пешам мебинам бинам. Ина пеши бародаро ден. Ина телефоно сасаеш музу зура ягон камбуни надора. 950 сомон iPhone 15 Pro Max Таиланд. Навш бародаро 1,5 сомон истифода бурдаги 950 сомон ина бародаро кадом том харин доставка бепулай бародаро марҳамат ина. Телефоно зуран сасаеш зура батаишон сада. Ина бародаро дена. Ина бародаро марҳамат нархш 950 сом доставкаш бепулай 25 шаҳр на вилоят Қатон бародаро бепулай ина марҳамат. Коробка заранг дора. Ина бародаро 950 сом пачкаша дорем. Пачкаш 1,5 истифода бурдаги 10 рӯз неки соза ягон камбуни надора ина бародаро динсо Таиланд. Ина бародаро махами қапи катаги мекунем мега сурат сеюгаздагӣ доран ден сурат сеюгаздагӣ дора. Ина ҳамаи модель телефонро бародаро дорум iPhone 4 намудо вардаги. Ина бародаро дар панои худо бошед.